होनो गोनां रांखौ होखानांगोन रांखौ होफिननायनि सम फैब्ला नोंखौ आं सिनायानो बबेनि रां मा रां होनोब्ला मोननो गोनां मानसिया बेसेबां दुखु आरो रागा जोंगोन नङासै रां होथ'नाय आरो लाथ'नाया दिनैनि खोथा नङा गोदो गोदाय बुंस'हायै समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो राजनीति কৰিবলৈ পঠিয়াইছে মই মানুহজন চিনি নাপাওঁ साननैसो सम सिगांनिफ्राय मोननो गोनां रांखौ बिफिननायाव दावराव दावसि खोथा बाथ्रा दान्थे बिदिन्थे जानायखौ नोंथाङा समाजारि बिजोङाव नुखाबाय जानांगौ नोंथाङा बे सुबुंखौ सिनायोना रथ नोंथाङा सिनायाब्ला जों सिनायथि होनि बिथाङानो जादों सासे बिपिएफनि दैदेनगिरि एमएलए दुर्गा दास बर' মই মানুহজনক চিনিয়ে নাপাওঁ মই আচৰিত হৈছোঁ মই মানুহজন চিনি নাপাওঁ তেওঁ সুধিলে হ'ল মই মানুহজন চিনি নাপাওঁ কোনোবাই ৰাজনীতি পঠিয়াইছে लाख लाख रां रुपा धोन सम्पतिनि बिगोमा नाथाय रां रुपा धोन सम्पतिया बबेनिफ्राय माबायदि जानाय दिनै एसे फोरमान जाबाय खोथायाव दं यख'थ गुरु खाले बागरे मरन बुटमल दैमारिया दुखु आरो रागा जोंनायजों फोरमायदों कालाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए दुर्गा दास बर'आ थिका खामानि होगोन होननानै 2 लाख रां लानानै थांदोंमोन बुटमल दैमारिनिफ्राय नाथाय दिनैसिम गैया जेबो खौरां बिनो थांब्लाबो मोनबोआ रांनि अनगा फिननायबो जेरैबायदि फिननाय मोननो लुबैदोंमोन रबिबार समबार फैगौ सप्तायाव होथारगोन मोननो गोनां रांखौ थि सम बायदि मोनाब्ला बुंबाय थासेयावबो जेबो खामानियाव होआब्ला मोननो गोनाङा जोबथा थिरांथा लानो गोनां जायो थिग बेबादिनो बुटमल दैमारियाबो थिरांथा लाबाय हारसिं थांनानै फन मेसेजजों बिहरनानै मोननो गोनांखौ मोनखाला जिहेतु दुर्गा दास बर'आ जेरै रायजो राजानि मानसि रायजो राजानि सिगाङावनो बिगोन जाबायना दानासो सोराङाव फैबायना दास बर'नि गुबै आखला खोमाथिंजाय उखुन्दै गलांबाय बुंनांगौमोन साननैसो थानानै हरफिननोसै बुंबाय दानाबा आं बिखौ सिनायानोखा दा बिदिब्ला बुटमल दैमारिनि अबस्थाया मा जागोन ना बुटमलासो थगायदों बेयो थगायाखै थगायनायमोनब्ला रायजोनि जायगायाव फैनानै दास बर'खौ दाथिनानै मोननो गोनांखौ बिफिनाय नङामोन प्रुफ दं बुटमलनियाव रोखायै बुंदों बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि आरो सासे एमएलएनि आखला बिब्दि जाब्ला समाजखौ इयुन जोलैखौ माबायदियै सामलायगोन बे सोंथि जानानै फैबाय আপুনি উভতি ধৰিলে আচলতে কি প্ৰসংগ আছিলে মোৰ চাওক যোৱা বছৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেখেতে ৰাতি মোক 2টা বজালৈকে মোক ৰখাই পেলাই সি মোৰ পৰা পইচা লৈছে 2 লাখ টকা সি ক'লে যে মই কাম দিম আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে লগতে আছিলে হেমন্ত ডেকা পানু অধিকাৰী আৰু 2জনমান আছিলে আৰু মই সেইবিলাক পাহৰি গ'লোঁ কিন্তু তেখেতে ক'লে যে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে মইতো আপোনাৰ পৰা 2 লাখ টকা লৈছোঁ মই কাম মই দিম যেতিয়া কাম বিচাৰি যায় কাম নাই কাম নিদিয়ে তেখেতৰ ৰুমতো গ'লোঁ তেতিয়া মোক ক'লে কিহৰ পইচা মই পইচা দিছিলোঁ নে আপুনি লৈছেনে মোৰ পৰা খুজি পেলাই আজি চিনি নাপাব বুলি ক'লে আপুনি নিজে দিছিলে বিধায়কক মই নিজে হাতে দিছোঁ তেখেতে বিচাৰিছিল মই বিচাৰিছিল মোৰ পৰা 2 লাখ টকা এতিয়া আপোনাৰ পইচাটোতো তেওঁ নিদিয়ে এতিয়া নিদিওঁ বুলি ক'লে হা কি ব্যৱস্থা ল'ব আপুনি এতিয়াতো ব্যৱস্থা কি আছে আৰু এতিয়া ইলেকশ্যন আহিলে এই জাষ্ট আজি হয়তো ডিক্লাৰ দিবই ইলেকশ্যন কিবা এতিয়া তেখেতক হয়তো মই আমাৰ যদি টংলাত আহে তাকতো গুৱাহাৰণ দিয়াব লাগিব যদি দিয়ে বিপিএফক আপোনাৰ পইচাটো কিহৰ কাৰণে লৈছিল ইলেকশ্যন সহায় কৰিছিলোঁ সহায় কৰা মানে সি খুজিছিল যে মোক সহায় কৰক ইলেকশ্যনৰ সময়ত ধাৰ হিচাপে লৈছিলে আৰু 2 লাখ টকা কিন্তু তেখেতে কাম দিম বুলি ক'লে আজিলৈকেতো 5 বছৰ হ'লে কাম একোৱেই নিদিয়ে এতিয়া আৰু এতিয়া গুচি গ'ল এতিয়া কোৱাৰ লগে লাজ পায় সেইটোৱে